As an MBBS student, if I could give one piece of advice to my younger self as a NEET aspirant, career advice. Hello everyone, welcome back to the channel everyone. Channel sing sin hana thing bi borgadi I gaming Rabichandra Konthoujam I hojik JNIMS final year MBBS tamjari. Masigi video sidi hantak lakadoriba 2025 ki NEET ki strategy khara khak aigi side ki share tawjage ai hana bio ki semgre duga physics chemistry ki se sting si sida tentak punna hire se maram exam su yamna near ga naksala abanina I believe this will surely help you. Tentak na hire go physics ki hana tawje physics ki ai mamangi video sing yam yawe ba physics amta paaba hodri kamai tawduna physics so heitre ga haiba go physics se nang na hoju phawo phajana paadreba na traga heitriba mi adum oiramba yai na traga physics thado gan khanma orme aigi side gi horokpade ina haning wadi thado ke disugan khanbi gano aina ngamba khara khaidi dum tawbiyo ko maram di hojik bio chemistry physics loi hainarabani mark yang wangnare ana mark wangtri adabdi bio chemistry khatana dum mark phasana phangalaga dum yaba yaramani aduba hojikti adugi chance to khara handarani point number 1 dane choose a chapter that you want to read nangna paning ena khatang na tabako nang chapter de phasana choose tawro mark khara yield laigadaba aduduga nang asana jo hana de khaga khangjaba question khara jo hangba adugum do hana choose tobiro chapter je khalo nang sukhang khangdaba sugai haitaba chapter se try tawra budi yengo hoje matam khara walimni wat pai je tha ama makhai mu khatangai salabane adubu ngamoidor gadi tawronu nang khaga khangba jingdo adu choose tawra pan ba ready tawro aduga point number 2 jidi chamane dum ha dagi haiga dum lakpo poni pyq haidina physics asidi question practice ne maru ina tawdu je nang atopa khotpagi matam phangaroi hojik yam pangna phangaga budi holo hande parakami orega budi aduna tabnida nang kano taw taragadi handagi phajana practice tarokta boy taragadi pyq se phajana hotbiro pyq se at least 10 year gidi holo haidi pyq se laiba question ding do direct hanjalakani haibdi nate adugi pattern da dum laktune aduna ne you have to know the pattern ding do phajana khangwa gamno honoro point number 3 is dana ne ko ngasai nang na parak pajing chapter do oro nang pyq swing yo nang pattern yengo hai gre nang chapter khalo hai adugi matang da nang na formula set am semiro paper am tawraga nangi handy oiba mongda chasat yenga khanga ya mongda sembiro ados maina loselakta aina kari resource gi matang exam ya da ai kai resources nagi ge doi hire ke buko ai pyq sam phasana hole duga sai theory pa bado ncert padre ncert padan lei ba na physics yam pangna pa be methu tare adu tarkar khara budi yoy adu hujik adu matam na tre aduna yam tentak na iba formula ga definition ga nangi theory macha iba lai ama pare ai je ai gi oina mtg NEET guide pare aduga pass year gi su mtg gi pass year pinge ado hujik do description da link so hapong ge noi check tawni so tawro inung de yam nungai bane aduga lai ge su dum description du gi link tu gi layo ado yaragadi hantak si khangro leidana ba ko aduna taba taragadi hena makha tarak de improvement tawna ba adu gi resourcing do solution na kanani khale atop resource mayam lai no atop lerega budi su kaide kaiguma khangdaba taragadi kaidoduna khanga tari ai haiba mtg NEET ka tam noi ba hosina chemistry gi matang da habet tentak no hair se ko chemistry gi de khoi loi khange mar se param to kaido ani na tra physical organic inorganic lat ne ba physical chemistry is the almost physics ke chamane ma question practice am dakar hoi question practice dakar hoi so chemistry gi na ncert se paba khara dakar hoi do hojik se ncert hekta phakto ga paba gi matam di oidre man di question lecture ni na ko na physical chemistry je nang si su chamane saina theory khari yengba adu ga yang question practice over pyq sagi the pyq question practice tarok matam da ne ko se pattern ama yengo mana se pattern nu yengo pattern no understand tong ba adu ga chana ba theory do ina para chalo theory de ga hol tabi adu ga si du chamana na formula sit am sem do piro and then about the organic chemistry is the ang tawdu se maro ina name reactions im kaubira no ano gi ncert gi text yawa example gi reactions im kaubira no reaction hanjan yengo ma thau tare sang bagan da miyengba pyq short pyq se junum chamani pyq se adum haira da everywhere every topic every chapter every subject hai ba jatra do ncert pa ba se organic ki sidi khara dum yengo ko hai hai exemplary part aduga magi reaction mayam maming mayam name reaction mayam dum so so do yeng inorganic chemistry in the ncert pa ba se yam hen ma thau tai magi di live di malaga matam yam changbo khal yam khanba adagi nang configuration ka ga to phasana khanga di dum understand over lie do ne ko aduna ncert je ma phasana thoroughly pa biro ncert pa ba se
ngamdragasu nang kamay pani ha kana sai na hai mana na PYQ solo PYQ gi pattern nu yengo pattern nu yengaga amo hana theory du repeat chatpa adu busi gi theory dagi hana kitang kitang hobiyo na tardi na PYQ direct chang bugi mot PYQ ha pe yengba budi ai aduga PYQ sigi theory pa ba hai du na revision o henbiyo theory ha pe yengbiro aduga PYQ chalo PYQ dagi revision lo sum up towers ma'am sum up towers hai di whether it may be physics or chemistry or okay say bio or question practice yam thina darkar ore hojik sida aduga bio gi de aina so hana so haigre question practice tagi theory pa bane na maru oina question practice tawda su yade aduna hiding with keno nang past year question je phadana follow past year gi pattern do khango pattern do gi theory paro asam mini ko hojiki loshila kai di madam tenjalak bagi no si last minute revision do si na yagani nang formula silam semirani past year question holani past year question do tholai question gi kho to gi pattern do yengani magi theory related theory do adu ina onkalaga pabiyo theory do paraga pasar lakуда matam changmani adu horok dai hogoda darkar ni pone adu togdo yada pone adu last minute last minute adu oishala bani thama kara khakta ngashala bani adu mem aina horok da hagi bido only one advice kadang PO hai taragadi kari advice oini na ai gi side gi oina hayo haragadi ko sigi part se kai oini har gandi de maru ni chemistry gi physics gi suni chemistry gi suni adu maru ni chemistry gi ncert textbook ta yawa examplar moina photo ga pibasing do adu miss to bi no direct hang mani ko direct na to juna pattern hang pudi adu ne at least question amani direct dum hanga dam direct hanga ga di ke dore nang hana part cha kiwor ga di direct answer khangani direct holani matam du sep toroni marks su pangani si je ai khara miss tawgre hot pudi hole khara budi yeng bai loin tawi loin yengi de bo aduna loin yengo du dum de hojik matam phangini examplar jing do nang exercise hot pe yai bo adu exercise hot bagi matam khara phangdoi manre adu examplar moina photo ga piram jing de ne amata chitha da bi yeng biyo aduga aigi channels ki viewers sing sida medical line sida changraba Neet ki experience laibiraba senior sing natraga junior sing ma'am yorong mani na thajai aduduna laiba hawga laiba Neet experience sing sinasu kena tong na bhai tare ko khanghau na ba ma'am dagi su tips among khatang kwai best of tips among khatang comment pe biramo aduga season physics chemistry shown ba average ba kangu gini hena haiba ana dagi tawra kangu gidi si apply tawdra suna sana sa gi strategy amom leram gini ni thajai adu sina si oigre adu loi heira chala kanda ai ma'am khanga kanda ma'am holege tawra kanda example manung nang dabagi chance nang dabagi yam nang dabi thokal lebe yam adu ai gi oni exam se dum ayam matam dum nang eba matam ko da ba se ngon da pang di thokte within maybe class 10 or job or nit or hojik shu dum thokte ado aduna ai gi site gi ba ai gi nit ki strategies kar kak matam se kamai tawra hena kona na ba di tension laitana ba tension free environment ama kak sagat pa yana ba gidam ta kamai tawra time management tawgani exam hol manung da hayu di matang da khangning taragadi sida thoiba video se yengbiro mayam adoi taragadi ngasi gi onadi si video se onadi chadri sinjari bye bye